ya ho hwe interviews a woye oni mu se ekwa na san besi na sam senti interview wa ye twemu no bo se bibia akwa akofa ba me so ye white witch delay ye ban fufita se delay na se wura ne wa sunsumu no wa konka I see me so me mo bi nkonka me nti ya wo ye so fukranya transit ne so a na ase wa sew obusaw na umu aye dudu ase onni hu biem aya study we and then yakwa yeah and yakwa sesen on say delay interview obi akeke won bi da o interview omo high top sunsumu no enyema ekutia Black Stars enyema ben makasa minka biem ya wo kan o ka say ye be ye wa ye wo mama no papa BB kutia Black Stars there is a curses number 1 the spirit of Grace Ashley Adome Black Stars and to pom come na chile kwa number 2 retire prayers ni bi my boy Black Stars me maku 8 every day be a Black Star be na park so their wish and their spiritual things so yeti a Black Stars so mun losu yes Ghana be fa BBC kita a celebrity no 30 years to come. Prophet Fire Ogya ameki a reaction be to issue a koso pertaining Eduaboa yama me Akua Donkor at the ball delay ansana ofrim ebre abechire mu say delay any mpenifo bi ko hu Akua Donkor woni fie secretly crampo ansana Akua Donkor efrim ntino no men so anso bia eni babia na nia Fire Ogya nso dia betum ni kire say delay na kasa no oyebefo oso delay a white witch na delay before na as a matter of fact program a delay no onya ko transfer na sunsun bi atake over one fancy wa osanso konini mu kire mu say Ghana Black Stars ehye no me kese pa ase na sa no me no answer na Ghana Black Star betimi atete ne ho afi sa no me na ase no e wo so mo make peace with Grace Ashley na fe 8 Ghanaian old players e wo say omukohwe omonso echi kwan na fe na wo say Ghana Black Stars e ni die emedi for ebusu subscribe my page na mi adoma ne so send am here upload bia so na onsa ebetumi aka member we fi say for Dr. Bedna we contact was you no wa contact no for every spiritual help bia we here afa ebusu ya yen fan stem no enhye so wo say wo no cry na me ma say me number 2 date that do so na me de na me as bibi be bom na no afem say bibi be bom 1 2 na me ball cross and woman was san flare me na me say no ade say me ye careful yeah the delay inter ono ne aya ho hwe interviews a woye oni mu say ekwa na san besi na sam senti interview wa ye twemu no bo say bibi akwa akofa ba me so ye white witch delay ye ban fufita Ebushiafo delay e bayfo Miss Law oye bayfita yes fire with that enti amfa say we delay sofo or wa sorry na every day be obey interview and say abri be obey interview no na akofa nsem bebre aba obe manage such a member kwan be no be fa so manage no na juma no na juma oye no inti se me se delay e ma sole ba de me kan se aya onhye ne ho yi afutu ba kwam de man se so ye bibi na nkoye ni pa ko ne kan on fachi no on ka so sorry asa apart from the juma oye no and we should delay interview a demonstration the whole Ghana a demo special aya we study the interview no oye no study ba share na on se delay na se wura ne ho a sunsumu no wa konka I see me so me mo bi nkonka me enti obepe ba bi fofra me pa bi fofra ko me ba sampa delay sit no na wura mpe ase o de un study nti ya o ye so fokra nya transit ne so a na ase wa shaw obusaw na umu aye dudu ase onni hu biem aya study we and then yakwa yeah yakwa sesen on say delay interview obi akeke won bi da o interview omo high top omo ko omo high enye so fiti wan no aflo person interview there be some one number me wo delay number enye so fiti wa no ya na delay from say bra obeko mimla ni interview ni so a me question na me person me dikwato papa e dia na Black Stars aya they say no
team no agiegu a say kura no sebe imprediasa dansoma FC kura no ya de chen sa team omo aye den wo sunsun because ye hu say wona nyankopon bie wani wo sunsun mefa blasters omo aye den enyo platform an kamen kasanfa black stars on bien because the yomu treaty a special me no omo ya okra wo mi mu black stars for na Ghana for me kan black stars ebinum yeah ball na aya omo ball pitch national number 1 papa ya the skills e ball unim ball ba utimi din kunim unim ball ba utimi din kunim yensa hu say ya the bosom so ball anya di nyankopon so ball tina footballers ni bebre ekwaduro so kwajinuro edi break through anya nyame so die wom ana me ma babonten say sunsun bi ha black stars enti ye mom paye ma wom hwe unimade ye nwanwa hwe se black stars abobo awie na wom lose 2-0 sa hin o ya hye wom na obi akọ back to the team ma obi akọ hye go extra week ni ma extra BB something's going. The players are very good. Pe BB koso dia na koso sofo sunsumu no enyema ekutia black stars enema ben makasa minka biem wi a wo kan wo ka se ye be ye waye wo maame no papa BB kutia black stars there is a cases started that ben started time started so move fairly. It was the nature of Adiana airport yomono. A case. Anna ya chichiri bi monso. Players ni bi anasa management team members ni bi na sabio omudi obi ka no munkotua ana obi na omankoto obi ade ayentwa was the nature. Number 1, the spirit of Grace Ashley. Adome Black Stars. Ntobo pom ko we na chire kwa. Hey. Grace Ashley. Aden. The makan mi ni chire mu bia bia. On pom ko we na chire kwa. So mo ko na chire kana so ono me wo mo ni problem bia ntia wo ma me ba bonten abebom pa ma Black Stars ayi ade bia free ho. Yeah, Grace Ashley ya. The otonyom. Oh yeah, Black Stars. Wow. Eba ni sense of minim. Number 2, retired players ni bi. Oh my boy Black Stars, me maku 8. Every day be a Black Star be na park so. Their wish and their spiritual things so mo yeti a Black Stars so mun lose. Number 3, among respected prophets. Okay. Maybe I see. We dey now say on person be ka ho asem eja platform yinti na wetumi aka kreti me pese me push it too much. Dey waka na no asopa wo hwi. We say to me tie na amantie no so mba ya de omba ya. Enti na chese dey wo. Yes, Ghana be fa BBC ekita a celebrity no. Eji 30 years to come. Na chese dey wo kan dey World Cup ne enkobi no. Minka say yenkobi mi hu hwe say wo bisa ma ho asam da me se mi go so bo ho mpaye minka say mi hu ye minka mi hu hwe say ye be kwa na ye nko minka sa because any ye kobi nso ye be kiki ye say de kiki ye Africa Africa Cup na sa na ye be ye say de ponko de na bo wo bi o ha no sa na ye be kiki ye. Wow, light na dum. Wow, ebusiafo the aya no papa ye dance emre no ko traffic fire time no fa nyankopon hira o se abreni abribia so ye frewa uja de oye bia na oba na ye twetwe nkomo efa Ghana ho ye sorry enim se uyo nyankopon difo nyankopon ni uye adwuma busia mesro ma me hu atwenkyere wo me comment section wo na for subscribe my page na me adoma no so na follow me all the other social media platforms so ni nyina too much gh macro.